mu biraro biteye ubwoba cyane ku isi ni ikiraro cya Royal Gold Bridge giherereye muri Colorado. Ikiraro cya Royal Gold ni ikiraro giherereye muri Colorado muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kikaba cyarubatswe mu gihe cy'amezi agera kuri 6, aho cyatangiye kubakwa nk'ikiraro kitagenewe gukoreshwa mu bwikorezi, ahubwo kikaba cyari gikenewe gukurura ba mukerarugendo. Imirimo yo kucyubaka yatangiye kuva ku itariki 5 Kamena umwaka w'1929, hanyuma isozwa mu kwezi k'Ugushyingo umwaka w'1929. Iki kiraro cya Royal Gold kikaba gifite uburebure bwa metero zigera kuri 384 ndetse na metero 5.5 z'ubugari, kikaba kiri mu butumburuke bwa metero 291. Ikindi kandi kino kiraro kikaba cyaramaze kubakwa gitwaye $350 by'amadolari y'Amerika, kikaba kigaragara hejuru y'umugezi wa Arkansas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu ngubu kuba ari ikiraro kigaragara neza buri wese abasha kubibona, kuba gihuza imisozi bikaba nabyo ari ibintu bitera ubwoba ugerageje kucyambuka wese, ndetse buri muntu uhageze kuba yareba muri metero 291 uvuye hasi nabyo bikaba ari ibintu biteye ubwoba. Ahantu nawe uko uhareba urabona hadateye ubwoba mu buryo bugaragara. Umwanya wa 19 mu biraro biteye ubwoba twaguteguriye none turasanga ikiraro cyitwa Vitim River Bridge giherereye mu gihugu cy'Uburusiya. Vitim River ni ikiraro giherereye mu gace ka Oblast mu gihugu cy'Uburusiya, kikaba kireshya na metero 570 z'uburebure, ubugari bungana na metero 1.82 ndetse n'ubutumburuke bwa metero zigera kuri 50. Iki kiraro kiri hejuru y'umugezi kikaba nta nkingi kigira, ku buryo n'uwagwa adashobora kubona aho afata. Ibitera benshi rero ubwoba mu gihe cyose bakigezeho. Ikindi kandi nuko kino kiraro gihorana ubukonje bukabije bitewe n'agace giherereyemo, ibikunze gutuma benshi bibaza aho bashobora kugwa bitewe n'ibiti bikonje bishobora kuba byateza impanuka hano hantu. Usain Hanging Bridge turagisanga ku mwanya wa 18 mu biraro bidasanzwe kandi biteye ubwoba twaguteguriye none. Iki kiraro cya Usain Hanging ni ikiraro giherereye muri Pakistani, kikaba gifatwa nacyo nka kimwe mu biraro biteye ubwoba cyane ku isi. Kikaba cyarubatswe mu mwaka w'1960, cyubatswe n'uwahoze ari perezida wa Pakistani muri iyo myaka, ahubwo yari agiye gusura agace ka Jalabad, yaje gusaba yuko hano hantu hakubakwa. Nyuma rero akaba yaraje kujya kuhasura, asanga kino kiraro cyarubatswe, maze abonye uburyo kigaragara asanga ari ibintu bishimishije, ahita ategeka yuko ari gutyo cyazakomeza kumera. Iki kiraro kikaba gifite metero zigera ku 156 z'uburebure, kikaba gicaye hejuru y'umugezi wa Hunza, kikaba gihuza akarere ka Jalabad hamwe n'icyaro cya Usain. Gutegeka kwa kino kiraro bikaba byaratewe n'uburyo giteye mu mpande zacyo, kikaba ndetse kitanaguma hamwe iyo kirimo kugendwaho, ahubwo kikaba kinyeganyeza, bikomeza gutera ubwoba abantu bose bagisura cyangwa se basura kano gace, bikaba yuko bambuka bakajya hirya. 7 Miles Bridge muri Florida nicyo kiraro dusanga ku mwanya wa 17 mu biteye ubwoba. Ikiraro cya 7 Mile giherereye muri Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyubatswe mu gihe cy'imyaka igera kuri 4 kuva mu mwaka w'1978 kugeza mu mwaka w'1982. Kikaba cyarahise cyandika amateka yo kuba kimwe mu biraro birebire byubatswe mu mateka y'isi, aho kino kiraro kireshya na metero 10,888 z'uburebure hamwe na metero 11.58 z'ubugari ndetse na metero 20 z'ubutumburuke. Iki kiraro rero kikaba cyaruze gitwaye agera kuri miliyoni 45 z'amadolari y'Amerika. Impamvu ari kimwe mu bitera abantu ubwoba, icya mbere ni indeshyo yacyo, aho abantu iyo bakigezeho bagera ngo bakarambirwa kugenda, dore ko hajya hanakorerwa amarushanwa yo kwirukanka. Kino kiraro kandi kikaba ari na kimwe mu biraro byagiye byifashishwa muri filime ziteye ubwoba cyane cyane mu masiganwa, zirimo nk'itwa License to Kill, True Lies, Fast and Furious n'izindi nyinshi cyane zitandukanye. Ikiraro dusanga ku mwanya wa 16 mu biteye ubwoba bigaragara hirya no hino ku isi ni icyitwa Deception Pass Bridge giherereye muri Washington. Iki kiraro cya Deception Pass ni ikiraro giherereye muri Oak Urban muri Washington, aho cyatangiye kubakwa muri Kanama umwaka w'1934 kugeza muri Kanama umwaka w'1935. Gifite metero zigera kuri 456 z'uburebure, metero 8 n'igice z'ubugari ndetse na metero 55 z'ubutumburuke. Ahantu cyubatse ni hejuru y'umugezi, ariko kandi hagati hakaba hari undi musozi, ibikunze gutera ubwoba abantu benshi muri rusange. Ni ikiraro cyemerewe kugenderwaho n'imodoka, ariko gitera abantu benshi ubwoba n'uburyo nyinshi imodoka zigenda kuri kino kiraro zikunze gukora impanuka ku bwinshi. Ibyo ngibyo rero bikaba byaratumye gishyirwa mu biteye ubwoba, ndetse hakaba hanavugwa amagambo menshi y'uburyo ngo hari imyuka idasanzwe ishobora kubihagaragara.
Lake Pontchartrain Train Causeway muri Louisiana nicyo kiraro dusanga ku mwanya wa 15 mu biteye ubwoba. Ni ibiraro rero bigera kuri 2 biteganye bica hejuru ya kino kiyaga, bikaba rero ari ibiraro byubatswe mu gihe kingana n'amezi 18, aho byatangiye kubakwa muri Gicurasi umwaka w'1955 hanyuma bigasozwa mu mwaka w'1956. Ibyo biraro kandi bikaba bingana na metero 38 n'ibice 35 by'uburebure hamwe na metero 18 z'ubutumburuke. Ukijyaho ubizi ko ugiye kugenda hejuru y'ikiyaga igihe kingana gutyo, ukaba kandi ubizi ko uri kugenda hejuru y'ikintu cyubatse mu mazi, akaba aribyo bintu bikunze gutera abantu benshi ubwoba. Uko kigaragara nabyo ubwabyo, nubwo benshi bemeze ko ari ibintu byiza cyane, nyamara nanone bakaba banemeza ko nubwo ari byiza ariko kandi bibatera ubwoba. Canopy Walk mu gihugu cya Ghana ndetse na Canopy yo mu Rwanda muri Nyungwe turabisanga ku mwanya wa 14 mu biraro biteye ubwoba. Duhereye mu gihugu cya Ghana, ino Canopy yo muri Ghana ni ikiraro giherereye mu kirere muri parike nkuru ya Kavumu, kikaba kingana na metero 330 z'uburebure ndetse na metero 50 z'ubutumburuke. Iki kiraro rero kikaba cyarubatswe mu mwaka w'1995. Uburyo kigaragara neza, uburyo abantu barimo kukigendaho, iyo migozi icyubatse iba igenda yizunguza, ni imwe mu bintu bikunze gutuma benshi bakiriho bavuza induru bakavuga bati ibyacu rwose ahangaha niho bigiye kurangirira. Iki kiraro cyo muri Ghana ntabwo gitandukaniye cyane n'ikiraro cyubatswe mu Rwanda, aho ino Canopy yo muri Nyungwe iri hagati muri parike ya Nyungwe inaza mu biraro bikurura mukerarugendo benshi cyane ku isi. Iyi nzira y'ikiraro cya Canopy iri hagati mu ishyamba rya parike ya Nyungwe, ikaba ari imwe muri parike 3 ziri mu Rwanda zizwi no ku rwego mpuzamahanga. Lonely Planet, icapiro ryo muri Australia rizwi ku isi mu gusohora ibitabo n'inyandiko ziyobora ba mukerarugendo, ikaba yarashyize Canopy ya Nyungwe ku mwanya wa mbere ku isi mu rutonde rw'ibiraro byo mu kirere byiza cyane kurusha ibindi kandi bikurura ba mukerarugendo. Canopy ya Nyungwe ikaba ikurura ba mukerarugendo benshi ku isi baza kwihera ijisho ubwiza nyaburanga, by'umwihariko inyamaswa ziba mu biti biyikikije ziganjemo inguge, inkende, inyoni z'amoko menshi ndetse n'izindi nyamaswa zitandukanye zigaragara muri ino parike ya Nyungwe. Iyi Canopy ya Nyungwe rero nubwo ari kimwe mu bikurura ba mukerarugendo, benshi ntabwo bikuraho yuko bibatera ubwoba iyo bayigeze hejuru, dore ko kimwe nk'iyo muri Ghana umuntu wese uyiriho adashobora gutandukana no kuvuza induru kubera kugira ubwoba. Long Kaw Sky Bridge niyo dusanga ku mwanya wa 13 mu biraro bidasanzwe kandi biteye ubwoba. Iki ni ikiraro giherereye muri Malaysia, kikaba rero ari ikiraro cyubatswe mu gihe kingana n'umwaka, aho cyatangiye kubakwa mu mwaka wa 2003 maze kigasoza umwaka wa 2004. Cyaje gutawa ku mugaragaro mu mwaka wa 2005 mu kwezi kwa kabiri. Kino kiraro kireshya na metero 125 z'uburebure, metero 1.8 z'ubugari ndetse na metero 700 z'ubutumburuke, kandi kikaba cyaruzuye gitwaye agera kuri miliyoni $200 by'amadolari y'Amerika. Ni kimwe mu biza ku isonga mu biteye ubwoba hirya no hino. Byonyine kuva hasi kugera hejuru aho umuntu aba ahagaze bitera benshi ubwoba kubireba kubera kwitegera metero 700 z'ubutumburuke. Kongeraho yuko cyagiye cyubakirwa inkingi kuko ntaho kigaragara gifashe, nabyo bikaba ari ibintu bitera benshi kugira ubwoba. Wongeyeho yuko kandi cyubatse mu makorosi hagati mu ishyamba, ibyo ngibyo nabyo bikaba ari ibintu bikunze gutera benshi ubwoba, maze rero bikaba byaratumye abakerarugendo batandukanye bagishyira mu biraro 20 biteye ubwoba hirya no hino. Mount Titris muri Switzerland turayisanga ku mwanya wa 12 mu biraro bidasanzwe kandi biteye ubwoba. Kino kiraro cya Mount Titris giherereye mu gihugu cy'Ubusuwisi ku musozi wa Titris, gifite uburebure bungana na metero 98, metero 0.98 z'ubugari ndetse na metero 3238 z'ubutumburuke, ibikunze gutera benshi kugira ubwoba. Iki kiraro rero cyuzuye gitwaye arenga miliyoni 1.200 by'amadolari y'Amerika, kikaba byibuze cyakira abagisura bagera kuri 500. Abantu benshi bakaba bakunze kuvuga yuko gisa bibereye ijisho, ariko ko nanone kubera uburyo kiri mu misozi yiganjemo ubukonje, hanyuma kandi n'ubutumburuke bungana butya, ari byo bintu bikunze gutuma bahatembera bagira isereri, abandi bagashaka kugwa maze bagafatwa, mu gihe abandi bo ari n'igihe bakigeraho bakaruka kubera ukuntu ahantu cyubatse ari harihari cyane kugera hasi. Monkey Bridge mu gihugu cya Vietnam niho dusanga ku mwanya wa 11 mu biraro biteye ubwoba cyane. Ugereranyije gushyirira izina mu Kinyarwanda wavuga yuko ari ikiraro cyitiriwe inkende. Kikaba ari ikiraro cyubatswe n'imigano ibituma gishyirwa mu biteye ubwoba ku isi, kuko hari igihe kiba kiriho umugano umwe cyangwa se ibiri yonyine.
Iki kiraro rero ntabwo cyubatswe n'ikigo ku buryo bavuga ngo ni kampani runaka yacyubatse, ahubwo abaturage bashatse kwikemurira ibibazo muri aka gace ko mu cyaro, hanyuma bacyubakisha imigano bafatanya n'ibyo biti, ibyatumye kino kiraro kireshya na metero 35 z'uburebure. Izina Monkey rikaba ryaraturutse ku buryo abantu bakoresha kino kiraro ku kwambuka, hari aho usanga barimo gukambakamba kugira ngo bacyambuke, abandi bagahagarara bagacunga ubona yuko bafite ubwoba n'urwikekwe, abandi bo bagasubira inyuma kubera ubwoba. Ibimenyetso byose bisanzwe bizwi kuri ako gasimba kitwa inkende. Ibigo bikomeye rero bikaba byarashatse gutera inkunga abantu baturage ngo babubakire ikiraro cyiza, gusa ariko abaturage bakaba barabyanze, bavuze ko ikiraro cyabo ari umuco kandi kikaba kimaze imyaka myinshi ku buryo badashobora kugisenya, ahubwo ko niyo kino cyasaza bazajya bakomeza kugisanisha imigano n'ibyo biti bisanzwe, badashaka ikiraro cyateye imbere. Ahangaha rero nawe ukaba wasanga mu rutonde rw'ibiraro biteye ubwoba ku isi, ariko kandi binakurura ba mukerarugendo. Ikiraro dusanga ku mwanya wa 10 mu biraro biteye ubwoba hirya no hino ku isi ni ikiraro cya Pointe do Edouera giherereye mu gihugu cya Mexique. Kino kiraro kikaba kinazwi ku izina rya Mapimi, kikaba giherereye mu gace kitwa Mapimi muri Mexique muri Amerika y'Amajyepfo. Gifite metero zigera kuri 304.8 z'uburebure, metero 1 y'ubugari ndetse na metero 99.67 z'ubutumburuke. Hano hantu cyubatse ni agace bacukuraho amabuye y'agaciro, bikaba ari ibintu bituma habora imitingito idasanzwe ku buryo umuntu ugenda hejuru ya kino kiraro byanze bikunze agomba kuba afite ubwoba. Mbere yuko havugururwa kino kiraro cyahuragamo imitingito mu buryo bukomeye, bikaba byaratumye gicikamo kabiri ariko kandi cyongera gusanwa ku buryo cyongeye kuvugururwa nk'ikiraro gikurura ba mukerarugendo mu mwaka w'1991 maze cyongera gusubirwamo mu mwaka w'2001. Kugeza ubu ngubu nubwo aho cyubatse bigaragara yuko ari ahantu hakomeye, gusa kuba kiri hejuru ahantu hakunze guhora imitingito ku rwego rwo hejuru ni ikindi kintu gituma kiza mu biraro biteye ubwoba.